Zdravo ljudi, ovdje Aleksandar i u današnjem tutorialu pokazat ću vam kako da uklonite Windows 8.1 password. Ovaj tutorial se i ne odnosi na promjenu vašeg passworda, već isključivo za uklanjanje passworda na Windowsu 8.1. Ako imate ovaj problemčić, kao što ima i ja, ne možete ući u PC settings da promijenite vaš password, onda je ovaj klip pravo rješenje za vas. Sada ću vam pokazati kako veoma jednostavno da uklonite vaš password. Sve što treba da uradite jeste da kliknete desni klik na Start menu i kliknuti Run. Kada ste to sve lepo uradili, napišete netplwiz i kliknuti OK. Što ćete biti sigurni jeste da uncheckirate ovaj mali checkbox ovdje. Budite sigurni da bude prazan. Users must enter a username and password to use this computer. Ovo što će uraditi jeste uklonit će vaš password tokom podizanja vašeg sistema. Zatim kliknete OK, otkucate vaš password i potvrdite ga dole ispod. OK, i kada ste to završili, prilično ste sve uradili. Kada, na primjer, otiđete na logout, možete primetiti na logout user, možete primetiti da višeg passworda više nema. Nadam se da sam pomogao, to je to za ovaj klip. Vidimo se do sljedećeg puta.